tia Meru nikionekete gukucheria aroirite bonene aria omurwiri akiuga neowe withite akibwira ndene ya giti giki na nkurukita we Mithika Linturi nethiritwe agitariria ati nowe wenkaki kiri baria baguchwa giti giki uria utigeretwe nawe Peter Munya agitariria guti witi na mbere bwithirite bukioneka kuma araumaruka gitine giki nawe Mutumanti Withinkia agitariria nanenkerwe kanya akaria akethirwa akithurwa nikenda ethirwe akionania utamba bwawe kiri giti giki kiongavana o kagitene okaria nawe Kawira Mwangaza etete na mbere na gutariria ati giti giki gatunyirwe Muthuri Muriuki na gichunki gya siasa. Huju ni Mithika Linturi. Ya lazima miaka 5 ainjaisha. Wakora wameingia wametuondoa. Huju ngine Peter Munya. Meru yaku ndatului tu. Twenda mbio, tukunywa mukununa twanywa. Ajana kwenda Kawira Mwangaza. Kala yini tulinge kula mama umarwe. Iyo kaejo kangavana ni mama. Na Mutumanti Withinkia kinyawareo. Itwiyite mashinani. Era ure akwe nawe gavana na MCAs ba wibeyite mashinani. Baba na uju nibobe na uge bogushwa giti kio ngavana ndene kaunti Meru omwe akenda kuguche mukanda rutere rwawe bothe barenda kwa ngavana ba Meru mbathatu kiribo ni basemete giti giki ario Munya Kawira na kinya Mutuma indi Mithika no witikio rinabu kinyawe roe rwimbo rukaino antuku imwe na gwitwa mukathe wa Meru Uni alone na I think I am here and wakwa dhantu bakuwa nteji yako ya 4 months kana 3 months before an election kutuantena time we kumburundi enough network na rapport na kwethia kwenengenja Meru pamenya Mithika na bauria pio mpenda kuria. So that's why I have accepted what my good people of Meru have sent and I have offered myself and I'm asking them to join hands with me to really make Meru a dream county and to reclaim its lost glory because I think it already kabisa. Ini nairika na Munya na Mithika baramirisa bathirikari nene kubo bairi nandi uto kunyira ungi na ibo trima na bwenge kuru na imbendete o supportinge kuru na imbendete nge kuru muno etabui bange bombere ntukumbende boliongere na chore bakwa Redare mpinda ritete ngoe inda ritete ngoe Mwankanga unamuro batirimene mathikone ndirisha digania maita jairi. Sasa natafuta kiti ya gavana ya Meru hapa ili nitoe hii aibu mumeiona hapa. Watu watiganya mtanisaidia hapa. Utanipea kura ya gavana hapa Mudhara. Tuweze kutoa aibu Meru. Hii kiburi tumalize. Ndu kuwa thai tutete tuibara wa iku githaba kombe niko na gavana mi mwathani Murungu atukaria tukinye kabalabala kwa rairua ivo kurikana inda kaikirite kinya mubango ne woni ta kaikirite na report ino nara kwa kera na anda kaikirite kaga priority ivo komya bwo karikire ndi kuuma aje ora gukara kirebo bairi kugethwa kwina nkindano nene ekona no iriguru riongi. Mheshimiwa Munya, tafadhali nikuheshimu, lakini tabia kama hiyo usifanye siku nyingine mbele ya wageni. Tukaendelea ariko tebwa baita wata ni anto benu bwana tutentegeria manto ya na thene imwe cia bamuibo baretere tebange baboliongira nara gani netokaria na nkebwera nyani ndete na ngavana 2027 abune atabukua ibo kwa nchoka keo ndo mbete ngavana oni bitete yaba neti ngavana karombo tekinge kukairwa imuntu story inge. Munya kiriwe aliuga ati Mithika tiwa kiwango kiawe kitumiwe ni munene wa kiama na Mithika atena kiama kiawe. Yes, tuna hiyo kamati ya party leaders ambao wanaitwa principals kwa hiyo muungano wetu. Kwa hivyo mimi naongea kama principal wa chama cha PNU na nazungumza na principal wale wengine, hawa ndio mimi nazungumza nao. Sijui kama kuna watu wengine, wale wengine pengine principal wao watawapea habari vizuri waweze kuelewa. Tunaelewana? Asanteni sana. Mithika nawe kiriendiunga na kiama kia DCP no ageraga Migwe Munya. Uliza kama wewe ni kiongozi
na unataka uongozi hapa wewe, na unataka tutembee pamoja, na unataka tutetee watu wetu. Abana kana Kasongo usiku, alafu mchana unaanza kusema wewe ni wa upinzani. Sawa sawa. Mutimanto ithingi ari gwendene ya Miru no uri na kiroto ke Miru na naraitite. Tutena former governor Munya, tutena Kawira Mwangaza, tutena former cabinet secretary wetwa Linturi, still batureterete past. Yani betwa history woni urandari cabinet secretary kabutona murumere kagutwa nteto na kiri gwita Kawira wayokia tuwe weta mbere Kawira gukucia nyuma ate kwenda na Bamiru bandikwa no ora collapse ite website ya kwa advertising ngoge ya public service board gwita kiri Munya wire mzee Munya you know te lazima uthoke muntu kenda wona ngugi kana na inya Munya tuteo mwenda na turi mwenda ari na areguru aturi present kinya gwite ngurumane na Mithika ndirendo mwira atiri ye ya twararia nkurumanio imwendi ukwa arigo baba onde nandi ate kubakira the only person who omba ko represent present and the future ni mutuma urungami mbere yenu kiri Kawira Mwangaza nawe augite Munya Mithika na mutuma kaba gwatane ko murita gitine lento rimwe amenyale kerie mukojo akarobi sine mukojo muritira jwa ngoge ijo murito ntimo ba 2027 kwa nande abanganya njama ya kompyuta gitine mbere 2027 kebante ngoma ukobata kau Munya no enda gochwa gitika ile 2027 amenya tuarekana bandu nkamushinda kwa wala njeshi we etaniburinge mama au mare lento wala njeshi we etaniburinge mama au mare kumbetere no imwe ni kuja na kiegeri akiwa akabegera bonde na gutina sore fagia numero mokaze arambe Kasongo Kindike Otunga twategera aja bathatu bao Munya Mithika na Kawira barenda mutongeri wa mugongo au magitine nondu barikire uteruregani na thirikari na itara kura na kura kinye tutumire silairane nera twenio ya kura ya kurita thirikari na kurita ndwara ritangwe na thirikari twakora rukira twinga na Kasongo twinga na Kaduri twinga na no bokwa no bwatuma Mithika wa opposition bokwendene beta kwaria Ruto oni renge kana batu gweteta kumutuliria maru abana basi inda mutuma arigo gutisore kinya mwaka wa 2027 no Ruto ukarais Ruto arirwa kakana na igwo kethira president yonthe Kenya uwe andikara wandika tumantu twaku twa mana tumantu tura wendete turo kwenda kuyo confirm andika His Excellency President William Ruto William Samoei Ruto no gethera riu ai president wanthiriku Kenya aja nandi ni Miru iri muthuri Muriuki kichungi gia siasa.